Bekuyiphupho lami ukuthi ngiphase esikolweni. Kodwa bekunzima ngoba bengifela njalo. uJoyce bekumunye wabantu bebenza ukuthi ngingaphasi esikolweni. Njalo uma ngiyesikele bekangimele ikhoneni angithathele imali yami yokugcina yokukhela. Hayi esikolweni. Hayi esikolweni ngibulaleki. Ufunani? Afuna useyenza iphindwa msilinto besiyenza last week. Ngasaba. Usaba ini? Ngishaba bami. Kanti uzomtshela na? Ngasaba. Awufuna kambe ngikitaza? Into abantu abadala nje. Angithi ngifuna ukubonisa zona into zabantu abadala. Ngasaba. Ngiyacela ke. Ufunda esikolweni. No man uzoya esikolweni masambe. Uphethe imali lapha kubo. Baba ungicontorana. Okay letha. Masambe ke. Ngikunika izinto ezimnandi. Angeke umcela baba. Angeke ngize ngimtshele baba. Secret yami no. Ngeke ngize ngimtshele. Ngingamtshela. Angeke. Baba ngiyangisikolweni. Angeke ngize ngimtshele. Ngimtshela. Angeke. Ukitaza ngithi. Ubambe kubenza into yokita ngithi. Uzobona nawe. Uphuma relaxed mawuphuma la. Uphuma right. Lokubamba ngokuyenza yonke into. Kahle le massage kaJoyce bengincane blind. Bekathi makangibamba ngenze ngathi angifuni. Kanti deep down enhlizweni ngifuna blind. Bengitatazela njalo uJoyce makangibamba. Ngingazi umzimba wami ubuhlungu kuphi. Angitofotofoza angitobetobete. Ngizokumnandi ngizongifudumele. Mira. Eso. Zonke lezi zinto besizenza uThama Lamlini. And futhi mina noJoyce bekulula ukuthi sibonane ngoba besihlala endaweni. Come in. Sawubona. Amele kunenkinga futhi sebenze nomfana. UTumsana is not doing well esikoleni. Akayenza ama homework, akayenzi nix. Bengicela ukuthola isikhathi umncede. Angithole kahle bona mina. Ngiyamuzwa ukuthi ayenze kahle esikoleni. Umsebenzi wenu masiloya. Yilo mina nimfundise la esikoleni ngomletha lapha. Ngifuna azofunda. Eyiphi le homework uthi akayenzi ngoba uyasigeza izitsha la ekhaya mfana. Cha baba, mina isho umsebenzi wesikolo. Phela uTumsana ufeli standard 1 20 times and that proves ukuthi he seriously needs help. Tumsana. Baba yini? Uthisha wakho uthi awenza umsebenzi wesikolo. Iqiniso lami. Ukudakile baba. Uthuma makwe. Angiwe ngokwesikhathi esiphumile. Iqiniso nomfana womthoma kunya njalo kuseni. Hayi bantumsana. Ngike ngakuthuma nini amakhwini? Everyday ngithuma ngiyafika manje. Everyday ngithuma wona. Abeyonke wayifunda mina ngifunda. Ngithumana namagwini right. Everyday ngithuma amagwini. Dashazi izinto zangahlangana esikoleni ukuthi shana. Everyday. Isimoya mfana wami. Dome isimoya boy. Please. Mina ngicela ukukhulula ngoba nyangena mina manje so. Ya ungahamba. Singakulomi izinto. Indaba ongaphasi isigela bewarisha iThama Lamlini. Sigcine sana semathuneni sokhuluma namadlozi phela ukuthi bangincede. Ukhokho wami bekuyi-Arab. Before iThama Lamlini ngesizulu beliqala ngesi-Arab. Awufuna kahle kuphuma ngeke wala. Isizangile imali zohloba lokubana waka asibutwana la ubona thina ngisini idle nalamo akanewa abongana wa abasekhaya abakancumayo ombhekeni odlabalambile nina abadala naku ke ngilethe ingane yena wena ama fashion wona style sasezona sikhokhorinko cela kuwe wena ngoba abanye abazi ukuthi bafa abadom
wena wafa uhlakaniphile unemali ugqoka kahle umuhle ngicela ukuhlakanipha kwakho ke fresh yimi ubhuti wakho omncane ngithi ubhuti omkhulu ngilethe umntwana la awuthi umsana ungixakile Islima Tomkop ngicela nje ukuthi umphasise esikolweni afane nawe abe no matric ngoba usese ku standard 1 for 20 years ndala sekhaya ngiyaxolisa ukuthi bengingazi uzokubona aw bhuti what's it umsana khuluma nobaba omkhulu wakho mtshele nobaba omkhulu wakho umtshele ngiyamtshela baba omkhulu ngiyabonga mkhulu ungiphe yonke into mkhulu nokuhleba mkhulu ngibe ngikwazi ukufunda nami ngikwazi ukuthi mtshele baba omkhulu wakho uthi ufunani uthungele la ekhandeni lami mkhulu akhiphe ini la akhipha amanzi la afake ini ingqondo ya mtshele ngikwazi esikolweni uphasa mtshele wenze usandard 1 kayingaphi mtshele ngisicela udwana ngayi-20 ma just imagine mtshele uthi ufuna 8 distinction ukudlutha bombeki mtshele umalume wakho ufuna ama-distinction udlubaba yebo udlula mina yana bafunda nje udlutha bombeki yabahlali basha lo muntu ufuna America nami ngifuna fashion yazi yebo baba mtshele baba omkhulu bamkhulu ngifuna ukuya e-America tshela umalume wakho asikhiphe umaforo asifake kuma-big house mtshele baba mkhulu sicela ukuthi usikhiphe kumaforo ufake kuma-big house mtshele sifuna naye mtshele udazi nemoto 4x4 nami ngikwazi ukuya ngayo esikolweni asengikhulile tshela baba omkhulu wakho aphe ubaba wakho umfazi mfana baba mkhulu ngicela ukunikeza ubaba umfazi ayikubulala isitswayi uthini uyaphapha Ngakusiza. Awusabona baba. Bengifuna uManyawuza ngamthola. Nganyami usindwe inyawo. Usaphumile edrobheni yokuya lapha ko45. Hayi kulungile baba ngihambe. Usangitshela khona uMandisa ngizobuya late ethi ngizombona. Okay Mandisa. Ngawuthola umzuzu owodwa noma ishumi nje kancane nje sikhulume. Hayi ngiyakusalinga baba. Kudala ngihambile ekhaya baba uzola nami. Uthola ngasephindweni ngiyabona futhi ngathi ukhathazekile. Hey, kona ngikhathazekile. Njengoba ngizofuna uManyawuza nje kuyabheda anginayo indawo yokuhlala. Baba lapha ekhaya angisamtholi nje kahle. Intombi enhle kanje kwazi uxakeka nje sikhona. Ungazi ugcwale lokishi lonke. Ufuna nendawo intombi enhle kanje. Phela mina la ekhaya ngihlala ngathi nomfana wami uDumsana. Uma nje ungana problem. Ungenza nje uhlala nathi nje usikhiphe isizongo. Uqhamuka wena. Ngibuya khona le eMsinga kwaZulu. Usenesikhathi ngakanani la ekhona? Ngineshumi leminyaka manje. Manje udaba yini ngokungenayo indawo yokuhlala? Benginayo kodwa manje asisaboni ngasolinye neza kwami. Ungithembisa into eziningi akwazi ukuzifeza. Manje indawo angisenayo. Linjalo igole. Banamanga. Amadoda la igole namanga bona dadethu. Ingane enhle kanje mara. Manje la egoli uhlala kuphi? Khona la eOrlando ngale phesheya komgwaqo. Uma usukhona la Orlando ngiyazi yonke manje. Ngabe ngiyamazi. Kungenzeka uyamazi uPetrus Manzini. Petrus Manzini. Okhanyayo. Yena impela. Ngathi uneslave. Usho yena kanye. Kwaxhosa? Yebo. Hey. Lo muntu bastard. Petrus Manzini. Isigebenga sikhulu kabi leso. Ushaya amakhadi wabogogo akazweli umuntu. Uyangibona wami? Ubastard loyo. Angamfuni kabi. Kwamina wazama ukufundisa lendlu, yabona la. Uyidla kamkhulu uMatebele. Ebengikhonze kakhulu. Siqashile la, wangishana lendlu. Safika lesigebengu lesi sizozenza umuntu abathengisa izindlu, athi kusebenza ebank indlu iyadliwa. Angifuni kabi. Sis Mandisa, ingane enhle. Ifuture i-bright kuwe mani. Bright. Get a life. Fuma lapho sasigebengu. Ngoba sokuthengisa la ngelilanga. Yeyeni. Awu wangithusa baba. Singahamba ngamandla sengifisa ukuphuma. Konje ngizokwenza njani Nkosi yami? Akunankinga mina. Akumsabe ngaphela ngobhoko la.
Lento ifake unamanga ungisaba kahle. Hayi baba ungangiphelezela ngabe ngisizi. Hawu ngibona Ntombazane. Baba, Osalapha wami asuthunje emnaye. Ya boy. Baba, bonisa baba. Sawona ma. yebo sawona mntana Unjani ma? Ngiyaphila njani baba? Khona ma. Ntombazane lo. Mfana wami ya. Uyoqala ukugcina. Ngajabula ukumazi. Ntombazane. Baba. Ngiyabuya. Sathi ngale ulande zazi yazi. Yebo. Ngiphelezela usisi. Yebo. Yazi. Mangibuya. Thola ugezile uright. Mina ngikhiphele skipper sami siyelo. Yasibona mase. Yebo. Short yami ya. Ufuna ukuphola nje abakashisa. Mele uhambe uye kumkhulu wakhe emakhaya. Uyazi? Yebo baba. Ngiyabuya. Sawubona. Hello manje. Manje. Ntombi ngiyathetha nje awuphenduli. Kwenzani? Uthe ngathi hamba. Manje into ngathi hamba nje ntombi. Kwenzeke ntoni? Yo. Hayi Mandisa, akwenziwa ngohlobo. Just like that uyahamba ntombi. Ngiyahamba. Mandisa, yintoni kwenzeke ntoni? Akwazi ukwenza ngolo hlobo. Akwenzanga lutho abantu bayathanda ngabe bahlukana sekushayile isikhathi. Mandisa, Mfondini. Hayi Mandisa, hlala mantula lo mthwalo ubeke phansi. Cha sengikhathele. Ngishilo ngathi nganele sengiyahamba. Wanele ndenzeni ule owanele kiyo Uphende uthando. yintoni engenza yona? Hayi, ngicela ungiyeke. Mandisa, ngikudlisa in-life ngemali zami. Hayi bo ngishilo ngathi ngikhathele sengithola abangcono. Kufanele ngithini? Mandisa, akonto engingakwenzelanga yona ngemali yami. Ongenzela ngoba kusuka othandweni ungaphoqi isimo. Akusavumi. Nxumalo, nguwe Mfondini lundenza lento embi kangaka. Nguwe lunixabanisa ne-girlfriend yami. Awu Nxumalo, bendikuthemba kangaka Mfondini. Nxumalo, phendula mani, intoni le nto utenza yona? Nxumalo, kwenzeke njani into yoba mawufaka umoya ombi kangaka kulo mntana? Wo Mansini. Wo. Ungakhuluma nami kanjani? Uyaza mfowethu. Ya? Ungakhuluma wehlele ukhuluma nami kanjani? Ya? Ngingenaphi mina? Ya? Ngoba mina ngihlangane nosisi la endleleni uneyinkinga. Ya? Ufunda ukulala. Uyazi idlama inkulu akithi. Ya? Ngathi khona. Wathi ngumphelezela azolanda ingubo zakhe. Ngathi lapho ngilanda kuwe. Ya? Umbhalile ukuthi Mansini. Ya? Ya? Mandisa, nantoni na engalunganga phakathi kwami nawe? Ngiyacela baby, masingene endlini silungise kunye. Ushiya bonke babuhle buphaya ndikwenzele bona. Neza plasma ndikuthengele zona. We baba, usangensilima namanje. Ubisa le TV yakho esigumbaxa ingaka ngeplasma. Ngiyayazi le plasma incane ingaka. Namanje sangimoshela isikhathi asambe Nxumalo. Asambe la lepizza yezibande. Yasasijwayela ngani? Akushayina isitini ithama lami bekunumber 1 okuyisikhobo. Belungamandi nje ukushaya ithama lase-next door ngesitini. Life on mabaleni wonke umuntu abhekile. uManzini zange alali ithama lamaqeda ukumthathela uMandisi. Uvele wavuka ekuseni nje angasulanga nentonga azenza good morning ngolunye ulaka. Nxumalo, kawuvele manje ngifuna ukubona. Ithama lami belingajabulanga ukubona uManzini azwakala edladleni ekuseni. And nakhona dala lagcina umuntu wesimame. Indoda. Ufuna ukubonana? Yabona le nto ndenza yona. Ayizange yenziwa emntwini. Ungathini Mfondini ukusuka apha? Ungazorasa la. Bheka la Mansini. Akhulumele phansi. Bheka la. Akusiyimi. Yes. Akusiyimi engithe uyohlala emkhukhwini. Yayiphi indoda engavuya ithathelwa imazi yenye indoda? Nxumalo, ngiyayazi mani yonke into ngawe and ngikhohlakele mna Nxumalo. Inhliziyo imbi Nxumalo. I am not a mentally constipated Egyptian mummy. Ndakukuphoxa, ndakukwenza uhambeze ule pampunapuna Nxumalo. Yakibo ntini? Wakhulumela phansi bani. Ya? Usamdelela wena. Sosukela inyoka emgodini manje yibona into enza. Ya? Ayondlu yakho le. Yindlu kaMatebele le. Wonke umuntu abuke sistrati iyayazi into yoba yindlu yobusela le. Ube indlu yomuntu wawugqiba waba nentombi yami. Uzawuphoxa
Uyaqala. Uzawuhamba ngizakwenza usale ungenayo ne-underpants yokugqibela. Nomalo, ngithetha nawe manje umane ujikeleza ngathi yimfene evalelwe ekhejini. Wena ubiye indlu yomuntu. Ulisela indlu kaMatabela. Hey, ungafuneka usibambe njani? Ewan, uzofika la uzorasa la kwami, yazi ngoba wena uhlala emkhukhwini. Hey, mamela yakho. Ulimaza wena. Ulimaza. Khathele loba ningafa. Intombi yami yeyami, indlu yakaMatabele. Ulisela vula igedi kuyoxelela intombazana. Vula. Hey. Vula. Hey. Futhi phuma phela la kwami. Yabona sokulimazile manje. Ngumali. Undilimaze kube nje. Ngizakufumana Ngumali. Iyeza Ngumali imini yakho. Phuma. Iyeza Ngumali imini yakho. Yabona sengisilimaze nokusilimaza. Asiphindezela bona. Baba nenzakalani? Lanja uNcumane. Ngikubule manje yazi uNcumane. Ngimqubule ngiyambona. Mara mshilo ngathi uphume kuye bafunani kuye. Gawuthi. Bese sidonda salentana kaNcumane. Sisekhona phaya esikolweni. Ubani uDumsana? Funda naye. Uhlala naye edeskini. Why? Ke uzaba ithuli yami engizaziphindezela ngayo. Yabona izinhlungu ngizivile namhlanje. Ngifuna uzivisa uNcumalo ezingaphezulu kunezandivisa zona. Ngizambonisa uNcumalo. Emfundini. Baba. Gawutsho mama. Niyabhala ngomso? Sibhala biology baba. Oh. Uneminyaka emingaphi uDumisana efunda kule klasini ye-standard 1? Baba. Dala hleli uDumsana kule class. Una more than 10 years. Ndive ngawo into yokuba uDumisana uyakuthanda ugogo. Ndifuna ubhale udoti ukwenzela into yoba afayilishe uDumisana. Awu baba. Wamele senze into enjalo ngoDumsana. uDumsana uzilungele mos. Emfundini. Ndingutata akuve. Ndingoyihlo uzakwenza into endiyithethayo. Understand and answer, please. And this goes out to you, Dumisani. Don't just read and answer. You've been here for way too long, man. All these guys' parents have left you here. Come on, what kind of example are you setting for these children? It's time for you to get out of school. Please, Dumisani, read, comprehend, and answer. Read, understand, and answer your questions. Let me hear you say, we're all gonna pass. We all gonna pass. We're going to grade 2. We're going to grade 2. Viva grade 2. Usizwe bekahlakaniphe kakhulu eklasini. And then njengoba mina bengekho ready, bengizitshela ukuthi ngifuna ngikope noma kanjani. Ngoba phela ngikhathele ukuhlala la kule desk. Ngifunda no-standard 1 kayi-20. Bengizitshelile ukuthi noma kanjani ngiyokopa. Too late. Guys, time up. Pens down. Yes, time up, please. Pens down. Yes. Minute, I had a problem with my pen, so I need 5 minutes, please. What's wrong with you? Let me see.
It's not lighted. Okay, my boy. I'll give you. Here. 5 minutes. The other ones, hands down. Good morning, sir. Morning, how are you? How can I help? I'm good. I'm Tom Sana's father. Oh, Tumsana's father. I see. I hear you want to see me. Yeah, I actually want to speak to you privately, sir. This is a matter regarding your son. Why must we speak private? If you wanted privacy, you should have come to my house so you can speak. They studied together, eat together. I'm going to find out. Yesterday, we were writing an exam, as you know. Yeah. And your son's answers were kind of troubling. He answered most of the questions in vulgar. Vulgar, my son, vulgar. If he writes vulgar, which means you teach him that. Huh? In my house, we don't swear. Don't insult my teachings, please, sir. I'm trying to explain the situation. Please. Basically, vulgar drawings, vulgar questions, and vulgar answers. As you can see, sir, we asked him a logical question, and look how he answers it. By drawing a male private part, a female private part, a donkey private part. I don't know what's going on. But Mender, I don't understand too, you know. My son has been doing grade 1 for 20 years. Agas a drawer. If he's never drawn this, huh? Why now? To son. Mshana mundo wala, huh? Lama kopo lo so wala, eh? Yile pa. To son. Family relax. Le angazi kwa ibona to son. Ibona banda, huh? Bawa katukan sagalana. Utisar wana mina ngiwan pala nantore. No tisar yang zolo. Aksi ngiwan pala di class. Pakona bani waya ngabatrip. Joba khona banye la ya inga zibenda khuluma khuluma nawo wala ko tana kwala yini ke oh nyabona ya sengibone benar khona abantu bazawu umntwana ngiya ingqondo bafuna umbona ngathi uyahlala lento azenza la kasenze sengibonele mina lapho umntana ngivumele ukuthi bazomu-abuse here. Sorry not to speak to one of the English. I speak to yeah. Sinoma says, Soma Dana. So we are living in Mentusan. I can't allow this, This is an Eastern. What's this? My son never said this. Okay, tell me what Bang Kazabina. When you are born, but Anna. No, listen to me. All I want to say, one thing, after school is after school. Exactly. Now what's that supposed to mean? Exactly. No, don't mind. My son won't come back to this class. To me, son needs education, man. Not from you. And these people will corrupt my son. Uswa ukuthi wena mfana uhlakaniphile eklasini? Yebo baba. Ngaphe ukuhlakanipha. Fanisene lo. Jwayela ngani? Ha! Tumsane, yini? Usalihleba ne? Ngenzeni? Uyazi. Usalasa, yeah? Which level finqubela? Yeah? Shabo number 1 wena intellectual, yeah? Frankenstein. Yeah, 10 times 100, yeah? Sakala mfana. Mntana ngithola not over 100. Awu Tumsane ngenzeni? Mfethu khuluma mfethu ungangenzi kanje Tumsane. Ngenzeni kawe? Wenzeni, yeah? Mntana uyamazi usana dwana kayi ngapha nje. Kunini ngibhadala school fees, yeah? Oh Tumsane khuluma mfethu angibhalisa wrong mina ngibhalisa zona Tumsane. Kuza kanjani? Yeah? uDumsane athole not over 100. Wena usha 100 over 100. Ukuthi uhlala nawe neighbor. So. So. Awu Tumsane izolanga ukuthi sikhulumela ngakubuza ka Tumsane ngikubhalele wathi right Tumsane. Wathi uzosenzela uhlakaniphile muthatha ushilo. Dala mfana. Khuluma manga. Tumsane khuluma futhi nawe Mari. Yabona lensimbi. Yeah? Yebo. Ngoba mfana wakho. Tumsane futhi khuluma. Benje. Yes. Yeah. Yangizwa wazophika yeah wakhohlakela kanje sana wawunenhliziyo embi ngokuphasa
mamela la ke mfana wami manje hamba nawe endlini zokumemeza ukuhlabela abantu amehlo yeah lezo uthi tu bena endlini nathi siyakufuna lokuhlakanipha kwakho yazi mbani hey manika mfundini ncedile ngapha ndikubona manzini unyaka ngimo yiva mfundini kukhona ibhizinisi encinci nje ndizonceda khangela mani kule ntwana yam indinike eli khadi i-credit card ithi singafumana i-5,000 rand apha yandiva kakuhle yalo wena ke mosatseni uyiliye hayi mani malika uyeyazi ndikwiparol andifuni ubanjalo la mapolisa ndisenza izinto ezisinathi ndincede please disanimo nna ke ne sebete ke tla tsena mara o tsebe gore re o share tšhelete hayi sizoshera ipin number 1142 bake tšhelentšiso motako manzini banna thobela warra mane warra wa tseba ke fetša o ntšha tšhalete e ntšhi mo pankeng mo bjale be ke nyaka gore go thomela ka šela kua bjale ke tša gore batshengwane ba e ka re ba tla nsarapao kopa o ke nkgape mane ke ya go thomea ka sepling umntu lo mthetha ne-security angakalilingandiphathi igama lakho andenziwa njalo mna ha uyawuyazi yedwa tyheni bazapha hayi ndiyahamba mna hey manzini andifutshani ndikwazi laphe hey bana gane o ya kae mothako o na gape ke tla e tšea tšhalete a ntse ba gabotse ekwati kanti le credit card yenu niyifumenele kuthiwa into nifuna ngibuyisele etrongweni ndimdala kangaka niyayazi into yoba ndikwiparol abakuchika mina amazi lutho baba usamnela le-credit card baba wazi kahle ukuthi le-credit card ngiyitshontshile isibo ungazi ukuthi le-credit card ngiyitshontshile wazi kanjani amaphini nami asho yimi enginikeza amaphini nami hayi mani baba mani eyi izinto zenu ziyahlupha khangela uba kuke kwafika umntu apha engifuni nithi andikho thobela mshana yebo le kae nkompotse ba kae botataleng awubani wena ufunela ke re motho o ba nnetse credit card ya gore ke motshetsa tšhalete bankeng bjale ke tswela ka monte ke hwetša ke ole o tšhabile fela go na molato ga se gona ke tata ke mmona wa kwa o mmotse gore maleka o ba le gona and a sang hwetse tšhalete eue a ka se hwetse le yona umtshela utheni lo suka itreble uthena lo mpete kodwa uthini lo mfabe lapha uthi bekaletha imali yakho angazi i-credit card kwenzakalani kwashakacini usho ukuba uhamba yedwa sure malika izakufandekisete ape nna bampotsa gore a bona hayi mani yabazi nje abantwana bethu abanangqono abantwana baseforomini abaphilanga isasingena lekwendiva xa isithi hawu andikho ndikulokutheni mandikhawulezi yokazela imali apele nne ke makletši iva ufike kakuhle sendilungise yonke into ya masithathe le tafile sihlala sincokole sisitya mlungiselela isidlo simnandi malika ekwatini yiphi lapha masifumane into zazo uyeke nale nto ukuthi ebantwini abandifunayo babalulekileyo njengomalika uthi andikho ndikhona sukusenza unyoko mani yinto kanyoko leyo umane esithi ebantwini andikho ayifuni loo nto kukhona ukuthi ngathi bafuna ukuphatha abantwana esinabo bafuze onina yiva ke malika ntangam ndicela namhlanje uke uenjoye imanzini alakade asitye ke mntakwethu sithethe awu thobela mona nna mantsini be ke sa maketse gape ke tswa kua
ke fetsa ntsha tšhalete ele ke tlagalela le moisa ola wa security kwena ola wa tšhaba ke rao o di ala e nna hayi wena Malika ntangam bendisazi into obuzawuza bendisazi into bakufanele sibonayo yabona ngela xesha ume phaya uncokola nalaa ndoda kungena ifowuni apha kum ethi khawuleza ndoda enkulu kukhona i-emergency ekufunayo khangela ke mna ke ngoku nako ndivula impundo ndiqale kanqe ukuza apha endlini ndizokuva loo emergency uba ingantonini injalo ke loo nto awa mantsini ke thakatše kudu hayi yabona ntangam ndiyakubulela Malika abantu abafana nawe abasekho ntangam abasekho ndiyoyika ukuthi banqabile abasekho ube luncedo olukhulu kakhulu apha kubo uzuthi gawuthi ukube malini phaa ebhenki apha monna bekerekensa 10,000 rand motšhini wa gana man wa gana man awa ka feleletša ke ntshitse 5,000 gape tšhalete ewe e tla nthuša monna e tla nthuša kudu ka mala ka nyaka ntlo gape hayi Malika ilula yonke le nto ibekayo indlu yakho ikhona ikulindela ifuna wena lo yabona ntangam kukho ixhego ekuthiwa ngumatebele elabhubha kudala indlu yalo ke layishiya nabantu bangapha e-KZN bahleli kuloo ndlu wena ke uzawuthatha loo ndlu ungene kuyo awa Makwithama lam lona Manzini kade angafuni ukulibona bekafuna ukuyenza sure ukuthi uyaqeda ngalo ngoba le ndaba kaMandisa azange imphathe kahle yamphatha kabi mantsini ke tlatsana bjale ntong eo yabona sundenza ndifuna ulila intliziyo yami igcwele inzondo ngabantu baphaya yabona aba bantu bafuna ukubulala umntanam uClever ekwatini khawuleza zapha sundenza ndichaphuke lo mntana yabona lo mntana Clever esikolweni yi-genius lena e-England kuthiwa umntana onjena yi-genius uClever ngoku umntana wabo sisidenge esiya sitya ubulongo silele yangiva tago bafuna ngoku ukubulala umntanam bakhuphe ubuchopho ngale nto kuthiwa yi-heart transplant yobuchopho babukhuphe babufake kulo mntana wabo Dom abantu bakwaNxumalo asala umntanam eyiloo nto ekhamisileyo uhakanapayi yiloo nto ndibazonda abantu bakwaNxumalo ndiyakubazonda ubomi bam bonke wena ngena kulaa ndlu uyithathe baphume bona yena nkomputše ke tla etšea bjane nna nto eo hamba kwetini yetlini hamba Malika ndiza kuphathela iifoto zikaCasbert wonke amaphepha ahlangene noCasbert ufike wena ubaxele into yoba unguCasbert unyana kaMatebele yonke into elapha mayiphume iphele thatha umzi wabo wenu njengoCasbert awa banna yabona Malika xa udom phela kokufa okunganyangwayo ubudom isihiba isiyatha noba ungakuhlaba ibhoko emnyama okanye inja emnyama akunyangeki udom andithi kaloku bona banomntana odom phaya oNxumalo le nto le sisidenge ngoku lo wam uClever xa behleli bebhala iyakopa le yabo ikopa kulo wabo mfandini ingathi yicameraman iphotographic ithi tshawu nje ibuye ibhale konke okubhalwe ngumntanam ipeji yonke awa mantsini ke lebogile kudu ka mata warra le dijo tše ke a di lebogama go ntoyela ge ke tlaya ka mokgwa ke ntšhepiseng ka gona ke tlaya ke o ba bona nke o tšeele tšhalete ya go še yona
ke setse ke tšile half yaka ka mokgobe re boletse le tšhala ga botse ga e gore ramane hayi fela mali kaloku i-credit card awunikanga oh isazokusebenza le-credit card fona ubheka phana ke be ke setse ke lebetse mane thobela hayi uhambe kakuda le tšhala ga botse Oh, Thobela mokgalane. Thobela. Ale kuna. Ke re Thobela. o bota lapha endlini Oh. Oh. Thobela mosha. yebo baba Lena le bomane. utumshani baba Oh, tumsane. Re ke go botse. Wa bona mo? Mame Shane, ubani ke lo? wendoda wahamba ngeenyawo endlini yami uvangavalanga nesicapha ubani wena Ga le dumediše le dumediše. O tlo mpotsa gore o bane wena. Re le bolela le nna. O se lwe ne. Goba nna ke a itia. Ke a betha warra. Ke ne black belt ya karate. Ge o nyaka go tseba. Ke betha motho gore go tswa mollo thogone. Wa bona ke go botsa. Le motho wa go ntšha menoa. O be a lwana kudu. Mara kile ka mmetha fela wa kwa. Bjale se bolele le nna bjale. Okay, siyakuzwa konke ke lokho baba. Kahle ngubani wena? Ke Cuthbert Matebele. Ke ntlo ya bopapa e. Kore ke nyako botsa gore ke ga ka mo. Ke be ke le sioi, ke be ke sepetse. For 2 years, ke sepetse ke lo trainer karate. Kua China, le Japan, le Afghanistan. Bjale ke a bona gore le be le itaola mo. Go toa bjale, molao, o ta change, re a kwana. umntana wamatebele wena hayi azohlala ngathi nsizwa wathi kuyisigebengu baroja abantu izindlu lasibhekile 2 years sihlala la umkhulu washiya thina kule ndlu wathi mina baba wala apha amaphepha Ke a le bona le a ntwaela hi. Ke eng ntho? Ke eng e? Ke mano. Ya bona gore ke nna wo ke santse ke le disco champion. Wo ke mane na wo. A se na Matebele wo. ba uye nkosikazi uye bheka ikhala hayi ngana ngamatebele ngempela asaxolisa futhi besiliphethe kahle ikhaya lakho washiya thina umkhulu la endlini ukuthi silibuke ikhaya siliphethe limile uyalibona nawe awu salungisa Ke a lekwa le a bolela bjale. Bjale go tloga le kgono go lela sa ka setlhako mo. Ke nyaka re swarene meeting. O bitse kaofela bahiri ba. Re dulene fase re be le meeting. konkenga baba nkosikazi babizi Wena Nyawuza. ozohlala phansi Nawe Joyce. Masisi. Wozani nathi ngidodana kaMatebele ufuna ukukhuluma nathi. Nna a ke nonkroina ke patala rente mo ke moiri bua ke mametse A re thomišeng fa. Bjale mpotseng. Papa title deed o e sile le mang go lena. utitle deed ubani title deed udid wathi sazilutho thina sele nendlu nje kamkhulu sayibheka nje sabiza iqashi zahlala la endlini ukuthi sikhona ukuthi indlime Hayi ke mina andikhumbula utata ethetha ngetitle deed nakanye. Tu. ntatemogolo o sile title deed le nna ke mang a e batlang hawu lengane kanti lokhu ivalele lapha ihlelo title deed Awa. A gona taba. O ka re o swara title deed e uwe. Nna ke disitse molao o motšha mo. Le wena o eme mo uwe. O mamela. buang ke le mametse Theletšang fa. Bjale ka ge ke le boditše. Gore bjale go lela sa ka setlhako mo. Ke nyaka gore le mpotse kaofela gore le patala bokae rent. Ke tle ke kgone nna go e nyološa. Mawuthi ufuna ukhuphula irent ufuna senze njani manje? Soyithatha kuleyo mali. A ke ne taba gore tšhalete letse ya kae. Ke a le bona gore ka moka ga le nyako mpotsa gore le patala bokae. O tloga mmamotho a bona rente ke a nyološa ke 350. Le sa maketse wena goba o dula ka ntone ebile ke nyaka 1,000 rand. ha Habe, ubabani? Hayi kusitsola lesingadlili intombi. umholo wami wonke mohlolo Ekwang ke le botse a ke ne taba gore ke mogolo goba ke se ke le botsang sona ke se le tla se diang. Uyayithola phephetha la. Mosadi wo ke mane mo.
Hey, amtshele baba. Le a tseba ke naga ke le botse le se ka ntšea nna la ntia bloody four goba ke le boditše ke fitlha mo gore mo ke gae mo ke ga tate ke le bontšhitše le proof be le nyaka e bona bjale le nyaka enape le nyaka letswe ke nyaka le thieletse ebile le nkutlwisitša gabotse every Wednesday ke tlatla le bafana ba ka mo ba tle ba gime karate and a ke na gore motho o tla mpotse gore ke baka le rata go ba ke dia bjale and wena sesi wa title deed ke kopa o e sware ka ona mokgono goba ke tlatla ka o swara Sizoyithini into yalo mntu? Uyayibona indaba yale mali le-rent ingaka afuna siyibhatale. Wemngani, angizange ngabuthi iquthu kuthiwa kuzokwazi angibheke ngawo mabili. Sizoyifumanaphi? Hayi bo, yona le ndoda esesifuna imali engaka ibuyaphi? Kungcono-ke nina ngizokhulunywa ngokuthi li-150. Mina nobaba kukhulunywa nge-1,000 nyanga zonke. Lizovela kutshela mina wena tshela bangazi. Lakithi engayindoda akho mali ngiyikhipha Ungamniki wona baba. 2 years yonke indliphe kobani yimini Bekadlala. ngibuya kwaZulu-Natal mina KZN Ewe. kwanqotho angazi kahle ngifaka isibhamu Awafana isibhamu. ufakazana sakalash ufakazana wena udala bayakhuluma uyafakaza nye Hawu, ngizumsindela ngaphandle baba. Ngabe sebefile la bakhe bekalathi bafikile. Yeyeni, naba sebegcwele icala ka. Hey, hayi sawubona umhlola namhlanje. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 lina laka ke nna catpet mara le mpitsa yone sir tabe bjale mamota ke le boditše kare ke tlo le ruta karate ye ke ithutile yona mošaga mawatle ke bolala ka bo China bo Japan bo Afghanistan bjale ge a ke nyake go senya nako ke tla le ruta step number 1 sona ke se bitša gore ke kwena tešo o se kopantsha le Shangnyong le kwele Yes sir. thobe bjale ke tla dia demonstrate gore le bone le skela diante ke sa re le diene le emela nna ke diepele goba lena le ka tloa le re la itiela le tla robega monatwananyana e ya lena re ya kwana Yes sir. le ntebelelang gabotse še yona kwaenate shong o ikopantsha le Shangnyong le e bone ka moka Yes sir. ke re ke kwaenate shong o ikopantsha le Shangnyong e o tloga mowe wa strike kore yona ke ya motho ge a re o lata ka thipa go tloga mo gore tšea le bone Yes sir. a re diene ka moka gae le sepele gantle slowly le re kwaena texon le kopantsha le Shangnyong go tloga mo le re tšea le kwele Yes sir. a rien slow e ke re tšea le thomiše tšea kwaena texon o e kopantšha le Shangnyong go tloga mo o rene o re tšea bjale ke nyaka go le bontšha a defense ya sethunya gape mo South Africa mo ge o dula gona o swanetse go dio tseba defense ya gore motho ge a tshwere sethunya tlhoboro o dia bjang ke tlile ka di-technique tša go tsoa kua Japan tša go thibela gore motho ge a tla ka sethunya mo dia bjang le mamediše gabotse ne Yes sir. bjale ya sethunya ke e yona re e bitša hayashikim kore yona ge o e betha ka mokgo motho wa go swara sethunya ge o e betha fela o ba confuse le kwele Yes sir.
Hiya, Sikkim! Hiya, Sikkim! Apa? Hiya, Sikkim! Viala, Renikal Voce. Kanya Kalatan Lapil, step number 1, step number 2. Elidico Panchaler 1, 2, 1, 2. Level Ligua. Katatakala Bonai. All right. Elfabella says, Lega. Sir Mola Mavane, Beruleja title deed. Valley Kilimo, Kibekina Kauro, Unne on a title deed you. Title deed. Title deed if you like in that one. How to hold on Pena what's a heading? When our fish and joy bad. How was it? Erega Wood. Not to travel on it. I can win. Kibeku Kaure. Happen na Kaurata, I see. Yahoto and rat. Nagratan but was nan chalet. When I let chalet. Eh, matata. Chalet. Hanal Wonana. Why want to Kumbiela? Yatex. Kumbiaka. Well, Kabula de Anor Mutravelo, Anna Chalet. Can I tell again, Jiburu? And a happen. What's that? Erika Kwan and Nalwena Joyce. Come tell me, Karatre. Imutwa Vetra, Karatre. Ovona, Kennedy student Chakashi. I said, go with Mavan. How Joyce Akamoyi, Gimazda, Elinda Bazan, Umoya was fully Manzamara for men. At this point. Okay, fill in the message. As fit as Mama. Tusan. Baba. What could we do like what kind does? Empana. Ufujaba. Ufuzino. Aibo, Ubana Funisala Tumsan. As fit as Umama. I ain't cost now Kulelo gun. When days are dark, friends are few. When days are dark, friends are few. Few are friends when days are dark. Few are dark, friends are few. Ah, got the now, Baba. Mafuna Sumtan and Olive, Suzo was Ganjan and Jutu Kazan. Manguman, out to about to fully like a travel upon. Huh? I'm more about to view Michael Jackson. May shy a little best. Magabula shy Pele. Was a panel. Was a fluid minute. I own you. One of minister and you find over. Right to Sunday. No. Fun me and kill my school. Ay, Baba, I'm nigga into Wazan. Medicine message, I can eat. Food this. What? Food. Aye. Who can see the man? How now it's off when someone can invest? Me, I'm saying You understand that, Jamba? Mama, I was out school in the West, West, but in Ganyamne. You mean a cook school face. Yambola no Lengard like 13 is full of 1,000. Mamma full to Sunday, but I want event. So, very Makai. I'm not going to wear the locomotive. Fund question 3. What is going to happen or transpect? What is going up transpect? I am very up there. Tungsan. Ma? Umon ma brilla. Pre. Umka ko sa kol. Ito pe. Umon ma brilla. Kuba. Salash. I am going up there. Yeah, I was asking for no weird. Manguman, we down in the back of an army. We have done my pray straight, pray. Umanzini uthemakabona ukuthi kunzima ukuthola ithema lami ngendaba kaMandisa. Waba nenhlanhla wathola umunye umfundisi ofuna ukumfaka kumatheni. Bishop, I may understand you want to see me. Manzini, don't call me Bishop anymore. It's time to make money. You call me Van Wyk from now on. All right, Bishop, I hear you. What is that you want from me? uBishop Van Wyk bekafuna uManzini ukuthi amtholele abantu abamnyama abangaba ama-front kuthenda yomgwaqo. Yilapha ke uManzini aze neplan yokuthi uzosebenzisa i-time alarm no-Cuthbert Matebele ukuthi kuboshwe bona yena amelele kude. Julius? All right.
ndifuna ukuthuma kule tshep le irenkayo. Okay. Yompeki. Mr. Van Wyk, I heard that you want more black people to be friends. How many do you want? Ja, ek soek hulle baie dringend. Wanneer kry ek daai mense? There's a young man working for me. His name is Julius. He's going to sort it out. Maak seker ek kry die mense. Moenie my rondtoler nie. Ek wil daai tenner kry. Wie is die Julius karakter? Kan ek hom vertrou? No, I trust him. I trust him. You see, we need to move fast because those tender guys, they can easily slip out of your hands. Ek sal 10,000 nou reël vir julle. Maak net gou. Please don't forget to give Julius the money so that we can bribe the petty guy. Mr. Van Wyk, I don't want to be mentioned, eh? Nee man, ek sal niemand vertel nie. Dit is ons geheim, is ons secret. Jy ken my mos. Kry die mense so gou as moontlik. Ek moet BEE klere kry vir hulle. Mhlekazi. warra. Kunjani? Awa, ulukile ngawuthusha kahle. Hayi cha, angifuni ukugibela. Ngifuna ukuthenga nawe business. Ndingangena. Business ayi. Wabona rena re bishwa. Re batho ba di-taxi man. Tsena, o se ka ntshenyetsa nako. Gama lami uJulius. Khalibet Matebile. Ngawuthusha. Mhlobo wami uqala ngokuphazamisa emsebenzini. Ndiphume egolfini. Thunywa belungu baba ndifuna nje indoda beyi-1. Sibajoyine sibafrantele. Ngabona unabo nomdla na. Man, bara kwana man, Julius. Simpotse ka di-front lo utlwe ke a di tseba. Ke di-front tša ene tše. Le gona, o ka tlogela batho ba ka mo renkene. O ta go nna o sa ntsebe le go ntseba. Ke ene yana eo. Ndithande wena mhlobo wami, igazi lami libonise wena. Ndiyakucela. Kunamathenda akhoyo. Bafuna ukubhalisa ngathi, bazawusibhatala. O ntšwela kae? O bolela ka di-tendera. Wa tseba ntho tše bue gale ke dinyaka ke sa tsebe gore di wetšala kae. E mona, a re bolele mona. 100,000 rand. Cela umphi i-address, organize abantu esisebenza nabo, yenza i-drinks ne-braai, ndizawufika late, gqibezela laa mcimbi besixoxa ngawo. Hey monna, Julius, kanti bo bolela thelesho. Hawu man, ke tla dia ka ona mokgono. Here's my business card, my friend. See yona. Thank you. Ke lebogile kudu man. I just want to show that I mean business, Mhlekazi. Kulungile, sobonana. Thobela. All right. Julius. All right. My friend man. No, Thobela, my friend. All right. O lokile. All right. Ke a sepela bjale. A ke sana taba le taba tše tša direnke tše tseo sa tsebe go rudia. Nna ke motho wa dithendara. Entrepreneur. Joyce o tla ntseba gabotse. O tla nthata. Ebile a šere wena Joyce ba gona. Au, kanti ke wena, a ke palame. Joyce gantse ke ene na. A se re buile mabane na. Bona, o ya toropone, tsena ke ta o sepediša man. Hao, re boletše maobane, a gona nne se wrong mos. A se re wa bona ge? Wa tseba lena Joyce, ke a le bona le ipoditše gore ke motho wa moo. Ga ke motho wa selege. Ke fela ke botša ka ditshwanelo tša tata. Bjale wena o ntše ka re ke motho wa mobe, a ke a swanela go bolela le batho. Ai, a ke gonke jwalo. Kore le wena tse bo fitlhileng ka teng mana wa bua gantle. Kopa nthose mo taxi sa mo para ke tla palama tsona go ya toropong. Danke, ke a leboga, re tla bonana late ne. Joyce. Swara. Tšea 300 ranta ye. Ke a gago ne? Why o mpha tšhelete? Aowa man. Tšea fela man. Danke. O lokile. Okay, bye. Okay, baby. Oh, Joyce ho. A ntseba gabotse. To mmolaiša lerato. Mansini. Malika, Julius ke man.
hayi bo. Ujulisi yintwana engisebenzelayo kwenzeke ntoni ngoku? Ngani uvumela batho uri batho ba tlo bolela le nna ka ditšhelete wena o sa bolele le nna? Hayi man, musukoyika ukonto enzima kule nto. Wena sebenza kunye nababelungu. Iya, ngoba mna ndisenengxakana nje endinayo le yale parole bendixelele ngayo. Ndizawube ndivele at a later stage, yaqonda ke? Akufunekanga siyoyike mani imali ngathi sasidalela uba ngamahlwempu. Iya, relaxa wena uziphumlele nje. Utye imali yamabholo. Nna be ke sa makeje. Ke bona motho a feta fela a mpha tšhelete ebile a nyaka o dia le di-prime mola ke sa tsebe gore ke die ke sware kae ke tlogele kae. Andiyazi ujulisi yenzele ntoni into ukhawuleza uxelele. Ngoba mna bendifuna ukuthatha ngesurprise ndikuxelele emva kwexesha usebenza sosenza imali. Ndikuthembile kaloku ndiyakuthanda nje yayazi nawe loo nto mfondini. Kodwa ndiyacela mfondini ungakulingi uliphathe igama lam. Hayi ungandiphathi mna, ndizawuvela ndiyakuthemba ndizawuvela phaya phambili xa sezihamba kakuhle izinto. Hawu re tla bolela mane. Ya ke tata ke tisa tšhelete go wena o ituletse moure. Hayi bayifrandi mfondini utya imali. Lixesha lethu aloku kufike elethu ixesha ngoku. Imali ke ngonje ifuna abantu abamnyama. Funeka siyityeke. Yava ke. Akunanto bengihlanyisa uma ngibona uJoyce akhuluma noCutback. Ngoba bengibona nje ukuthi uCutback ushela uJoyce. Bengivele nje ngikhumbule lezi zinkathi zemassage. Leza lokungitofotofo zangibambe. Hey, bengihlanyisa indaba kaCutback noJoyce. Ha, baby. Baba makekho nomkhaya. Awu usube suthu. Hawu, namhlanje angiphi imali engane? Uyithathaphi? Awuthengithenge incwadi. Anginandaba mina uzothi lahlekile. Alright. Joyce, tona story serious mina ngiyakuthanda. Ufuna ukukusanda. Dumisani, yazi ngeke uzimele le nto eshoyo. Usho kanjani? Okay, thina sibonise ukuthi usho kanjani ke. Uyabona? Imali into engishoyo ke. Ngiyathola ke. Ngithenge Dumisani. Ngitshela ukuthi ngiyamuzwela. Bheka khona manje. Ngitshelile Dumisani ngathi ngiyeke uzungimele mina. Ngila semzansi mina. Ngija. Sesajola na. Mina nawe. Sibona. Alright. Ngasengahamba le. Mangikhumbula yonke le massage kaJoyce ukuthi ngisangane. Ukuthi anginamali nje. Bengizomshada uJoyce. Yale Ratu. Ngele mpoche. Hayi le tshwale kae. Ga e ke proof. Mara papa yena o tswa ko Bushbuck Ridge. Awa. What's the one? Ke be ke ipotsa hore ka mogolo mose ka bona. Ke re o tswa kua ka gae ka kua. Ga tswa kana mo. Joyce. What's that? Ke go rata ka pele ya ka moka. Ana ke go botse. Ha gona le motho. Wa tla o botsa gore wena o bjana o bjana. Ge o ka ba le phoso o tla go nna mo. Okay. Yo. Nka ba tiri ya ka moka. Joyce, moratiwa. Ke nyaka go nyala. What's about Joyce? Ge o ka dimela ke go nyale. O tsebe o tlabe o nyetse monna wa magonthe. Joyce, a ke re ko wena o ile go
o nyaka monna wa go ba le tšhalete Ee. ke nna yo wena o tla bona ga sebakanyana go ne monna o mongwe o a tla mo leina lagwe ke Julius ana wa mo tseba Julius Ntse. gane wena o phela ka ena Julius owe o tompa ditendera tše ntši kudu gore ke ba le tšhalete ye ntši kudu o tlo kgone go phela ga monate Captain, sendifike ndoda. oh hey banna hey Julius my brother Oh, Kazi. oh woman Captain, oh please man how are you, man? woman re bona man Alright. ebile o fitile ga botse ke sa dile braai re se raja Oh, thank you very much. Thabela aowa Thank you very take a much. seat my brother Thank you. please Joyce nke o bitse le badidi ba ka moka mana o seke wa tšhaba ba bitse ka moka re to ja braai ba bona le Julius mo gorao a ka moke Julius hai ke ba botsa man wa rraman ke ba botsa gore gape ke ne mogwera wa magontle ke ba botsa gore batho ba ditšhalete ke batho ba ke phela le bona tane ka moka sontelang man le seke la tšhaba le ba bolelang setulu ka moka tane le lena re to ja mo sontelane le wena papa ba tramelang ba ka dio dula wena sontela le wena o dule mo tloelela papa ka papa bjale Julius my brother you see all these people mo ke bona ba hiri ba dulang dirumong tše tšaka tše ao bjale ke nka re le dutse ka moka le re nna le Joyce re dule kae wena toga mo ngwana tungsane toga mana o le dula kwa o tajela gona kua wa bona o isa le setulo emetsa setulo seo le wena mogalane nke le toe mo mana le tajela kuo a bo batamela kuo wena ya Joyce maitale dulane moo re ka thomiša ka go ja kanti asithandazi wena ka go thandasa wo wa gamo thandasa mana asifana namehlo nkulunkulu baba busisa lokudla esizokudla le braai emnandi samukele lo singamazi igama lakhe ngegama likajesu amen o tla mo tseba ke Julius yo hawu Julius jabule ukwazi insizwa Akhona ngiyabonga nami ndoda. ja usilela mo Julius Thank you. eh Abulela. dijo tsa ke tšhalete ya ka e siyayikhokha irenta meth Julius my brother Oh, thank you. nke ke go thuse Ngiyabulela. Sifika until papa phela. Impela papa. Ngilungisana tadi. Awu tujo. hawu pele papa bolokwazi nka nne sa re tšholele papa le itšholela ka bolena Lungilele. wa ja Joyce Ya jana. wa tseba ge mpitsa lafo ke kwa ke thagetse kudu It's a nice meal. hawu Cuthbert uyinsizwa ngempela uyinsizwa ngempela ukuthi uma usafika la ngabe ngithi isilwane into engamazi umuntu nje into evane ikushaya ngokarati ithi each Nissan kanti hayi ma wenza ukudla ubizile kuhlonke hayi boss aowa gape rena ba gaešo ga re batho ba go timana mo re tswang gona re fa motho o mo mole wa mong dijo umfuzile babakhe benje ebesibiza sonke sigcwale la ya ungambone ngakudumsana uyihlo aowa ge le bona ke le biditše fa ke be ke nyaka o dia introduce
ya mogwera wa ka e le go Julius sabolo ka sport Alright. Julius yo o mphile tendara ya go aga ditsela ga o teng e ka moka bjale he re dia celebrate ka yona traba ye bjale Julius my friend bjale ka gabe o boletse ore o nyaka gore re šomiše di-front aowa re di hwetšana mo ke bona ba re tla šomiše bona ba re ngwadiše bona pele gore re kgone go hwetša ditendara tše ka moka ebile bona ba swenyene aowa re ba patela fela tšhelete e nyanenyane gore le bona ba bone gore ke yona empowerment ya magonthe kuthiwani manje baba hayi bathi bawuthatha amagama wethu ya bawubhalise front kuba ethile front Habe. amagama ethu azohulumeni Yeyeni. kodwa imali ezayo eningi uyakubona ngoba ibona phela ngithi ikhulu Alana. kodwa president uzosazi sizosebenza hawo aphela indaba hawu yaphela Mamela napha bantu bakuthi. Naba sizawusebenzisa amagama enu. Ukhona enizokufumana. But lento niyigcine kunenhliziyo ezine. Ningayithethi ivuke ngabanye abantu. Niyifake ngaphansi kwecarpet. hawu ubani ongakhuluma ngeke sithi vu ngiyakuthembisa Hayi ke. Kwamnandi kubunjalo. sokhuluma kanjani igcona abathakathi bafuna ukusibona siphansi kanti hayi siyaphezulu sijabulela Siyadlisa. ukubekwenu Hayi aphela indlala kuni. bjale ke nyaka le ntheeletša gabotse go tloga le kgono le ka se tlhole le patela rent bjale ke nyaka go lefa di-200 rand shiri gore ke le bontšhe gore ke serious ka ntho e ke bolelang ane le tswalle melomonyana e ya lena e bjale ke nyaka di-id tša lena di-id tše le tla di fa Julius gore a sepele a lo registera company ka maina a lena gore re tla re kgone go dia mošomo o sepele ga botse re ya kwana yebo bazohulumeni barancumala he kunemoto engenayo ngabe ngubani na uCalbert uhamba noJoyce he kasibabuyaphi Joyce Muratu, era ke boela mošomong ne o iponetse le wena gore ranke busy mamota o ke a go rata Joyce nako ke 10:30 ke tata ke go bona ka bo 4:00 ka kry-a kwana okay love kodwa ukuyibona intanta abanayo nonkintoyi imishado bayithola left and right hayi yethi iningane zethu eziyiphethe kahle do hayi kunjalo amadoda ayabathanda abantu abanjalo banelakhi nansenye imoto ingena we baba awuzobona makeze yagcwala emnyango yini inkinga hayi nayi inkinga la singawona sidohle endaba ezabantu abadala futhani ithwebile uyasithuka awu angeke samtshela uCalbert akaxelele utshelwa akaxelele ngithuka phambi ngonkosikazi nengane yami nomkhulu sibonile sonke baba uzondifutha kimi simboni ayilengane siphele zi-witness sonke Calbert ngiyamtshela akabuye noma kanjani uCalbert kufanele ayitshele le ndaba Ngizomtshela mina baba. Ya, Futhi tshela. uXhosa ngifuna wahlala ngami. wahlala ngawe mtshela nakhehla la mxelele wahlala ngawe kanjani bonami Ngiyahlala baba. awuhlali ambuka baba phethe nogwayi ehloniphe ngane ayibuka nje heyi baba ungabisasikhathazi ungabisakhuluma iy'ngane zanamhlanje ingakugwaza le ngane shakumbulala
hawu afika insizwa-ke manje ya samtshela-ke manje ucardbox cardband Uzothola yimi baba. Thobela. Lekana. Hayi saphila baba njani? Hawu wale nervous man. Ngiyabona lona di-cold drink. Shishwet, sehlisa ilanga awusesisho. Sabona mahaja ka mo. Yebo baba. Baba, thoza mtshela kithi yebo baba. mtshele khona Umtshele mfana wami, umtshele baba ungashiyi lutho. Sikhona thina sizokufakazela. Ngitshela ukuthi ngempimpi uJoyce. Anginamsebenzi ukuthi uyakwada noma wenzani. Angeke angiphathaphathe kahle kanje anginike imasaji yempilo bese azongidampa nethi kanjalo. Unyaka yini mo? Bengicela ukubona baba. Unyaka umponela yini? Yebo baba. Monna ke unyaka umponela yini? What's baba? Yes, re ke kwa moshauri. Are. Ukulele man. Ngani unyaka umponela kuwe? Hey tama. Umbonile baba. uJoyce ulanda omunye ubaba ngemoto emhlophe. Emon. Wena baro man tumsana. Baba, baba carpet. Unyaka umpuja uri? Ngithi uJoyce umbonile ulanda omunye ubaba wona aqeda ukuhamba. Ne. Awuqeda ukuhamba. Kana kuma? 8:30. 8:30. Yebo baba. Angatratsha kanjalo. The way ucardboard bekamthanda ngakhona uJoyce. Bekathi noma yenza into wrong. Angaboni next. Sani ngokwazi nawo. Uri unayidi witness. Uri ngubona umsali wakhe asiphelanga umuntu. Lidi witness le. Kaya lidi witness lo. Tumsana hey witness ya sama witness ne Tamulaya. hayi yaphupa mfana wami ya bese ngokutshela kwemini kwasikhathi Mina ngaze ngimbona uJoyce nendoda uDumsana unamanga. Uyahlupha lo mfana. Mina ngathi nokuthi ngifakelane ngoba ngibona lutho bengindalele. WeDumsana. Yini usiqambela amanga? Ufazi sathini? Bangikela. Uqinisa. Urbangikela. Usaphetha kapho. Usaphetha kapho. Imali amathenda bese iqala ukungena. Ucardboard labelungu baze bamthengela neveni ukuthi naye asweke abonakale naye ukuthi umuntu. Nethema lam behlala lisigabhile. Linuka kamnandi limatasatasa. yangena imali manje sana sami uyabona magama ethu Hayibo, ngiyabona impela nkosamba awusaphuma ehluphekweni ba. cardbox Emelana kweta. Baasho. Ke kopa le nswarela ka ntwe la ile ya iragala man. Awa. Gape ya tseba ora ke nyake sela ke nyake gore batho ba bolela maka. Wa bona especially ba bolela ka Joyce wa ka man. Le transferela. Nka se tlhoke di ntwe uwe. Le mo le swanetse o tshepisa le lena le ka se bolele ntho tse sa lokang ka Joyce wa ka. anaba uyabona manje okudala kudlulile bheka kuhle Ya. Ana vele vele ka ke to plana lenyalo le la rena. A ke nya ke moshimane go Tumsana a ba le ona. O tla re phasamisha. ya hayi Ya. No o tla re phasamisha. namanje yakahamba Hayi, hamba mfana, hamba. abathuzana wena. into zabantu abadala Eh, ta bona mo. Hayi. Just my baby. Take hamba mfana hamba mfana Eh. Ya. khona lo friendly awuzahla Okay. Bjana re ba ga gesho. Bjana ka ke le buditse. Ke le buditse hore ke nyaka my wedding to be a big wedding. Ha ke rate gore o be le badidi. Hey Dumsana mntanami, into engizoyisho ayikho mnandi, akumnandi nakumina nobaba wakho. Khona manje kufanele uhambe mntanami. uMatebele uyaza kufunda ekhaya. Fanele ubaba wakho akunika imali uhambe uyotholela umkhokho wakho okuhlala. Angaxoshwa kanjalo ke ithama lam ne-stepmother sami. Bona basala babhizi nemali zamathenda. Tumsana mfana ukuthi kunjani? Ufuna
No, ngithi ngizokubona nje. Ngibonani? Uzabathi ngilahlekile mina uzongibona. Thamela kona step mara sakho banenhliziyo zimbi man. Bakushiya la emkhukhwini 1. Badla imali zama-10. Angibafuni ngayo labo. Futhi akhuluma nganhliziyo yami babuhlungu. Gentlemen, refitile. You can go now. Siyabonga ba. Asambe. Asambe. Hey! Tavela! Hey, Tavela! Hey, numero! Lele nakamuka! Lele buriche! Hey! Abe, wabala bendo. Abu wabona. Kiwa, kafan vehicle fan ribe. Pascal. Now cut benda bendo mbaka. Oh, yeyeni baba. Kuyosayina namhlanje. Wemanyawuza. Kavele Ntombi, naba lelungu. Yo, sinendwendwe na monweni manene. Ya, yale bona mona wena. Ngoma. Ke o swara tse diphatlo mo. Diphatlo tse ke tsa BEE. Re tshwanetse o lebeya. Manje upho choice. Wa. Choice ke motloga ka ntuni yela ya ka ntšha. Okay. A re ya go tšhentšha gore ge re o botse le bomma ba tlhape. Please, stand by the car daso e khane change. E khale le sinne. Abukeza ntombazana. This is nice. And you know what? Even better. Fantastic. Very nice. Please come in and take a seat. I'm so sorry to keep you guys waiting. I just had a few things to run past my PA next door. I believe that you guys are from Vuvuzenzela Consortium. That's correct. So you guys here to sign the tender contracts? Yes. So Mr. Patrick Nxumalo, I see here that you are the majority shareholder of the company. Carpet, awusiza ngoba mina ngazi lezi zinto zama-shareholder zisebenza kanjani. Nxumalo, sewusubulela gore tšhelete e ntši e wela ka go wena. A se wa opola ka nako ela ya gale ya apartheid e be le magoa a tšeang tšhelete ka moka. Bjale dilo di tšhentšhile tšhelete ye ntši e wela ka go rena. Seo wega se bitsiwa BEE. Okay, wait, just hold on a second. Did Mr. Nxumalo not consult with his lawyer first before the contracts were drawn up? Because it clearly seems like there's a bit of a misunderstanding here. I hope you guys are not using him as a front. No, Khaji. So what's has the Ramalene? Kawatala Gampe, na representa Musa war. But what kind of a raluka? Bakasa Luka Bunani, awa. No, ma'am, we are not using Mr. Nxumalo whatsoever as a front. What you see in the documentation is the truth, due to the fact that we are BEE compliant. Mevrouw, die contracten wat ons doen ons legal. Ons doen het niet skelm. Ons doen het professioneel, dan weet ons werk wordt reg gedoen. I'm so sorry, guys, but I'm not convinced at all because Mr. Nxumalo just seems to be confused about this whole contract thing about the shareholding. Do you mind if I just consult with him in Zoom? Not a problem. Baba Nxumalo, wafungile kahle la maphepha la. Ntombazana, ufuna ukwenzani? Ufuna ungishela ngamadoda. Wafundile lamaphepha from A to Z. Yonke iqondile, ngoba kusoyo ngiyakuvuma. Ngoba ngiyazi bahlala phela ihlakaniphile zoyibona. Yabona into yenu ukuthi ngicabanga ukuthi uBhi usephepheni kuphela, awukhantsha iphansi. uBhi awuqala ephepheni, nasengubeni ukhona. Awuyibona engubeni ngicokela ukuthi uBhi compliant. Awuyiboni mina. Ngiyawuthemba la bantu nomsebenza la. Mhlawumbe kakhulu ayazi umsebenzi wawo. Igama lami kuhulumeni. I-2010 wena ufuna ukumosha. Kanti why nina ninje? Anifuni ubona umuntu omnyama yaphezulu. Ngane yami,
le tender akuselakho le company akuseyakho yaka khuluma mina mangani yami ngikhuluma kwesibili kusazikhala le company akuseyakho kahulumeni uhulumeni wethu uhulumeni unika thina le tender wena ukuthi nje usayinise ama-contract lawa sasami sosebenza manje sinika amamiliyoni wethu mani hayi mani sesi ke nka le nyako senya na lena re saenele dipampiri tjere sepele please we-Van Wyk no-Van Riebeeck ngicela niqhubeka nalo mama ngoba angifuna ukuze ngingayazi angikho court la sizosayina amaphepha. Well, it's my job to assist you, but if you guys know what you're doing, then I'll just give you the contracts and you can just sign them right away. Hey, mama. Yeah. Wabona ke nyako re o betla polaya. We ba the tree. Ola kwa. Wabo? Yeah, Jomo Tiger Woods. Yeah, okay, player. Hey, wemanyaus. Sasadlala belungu, sinazela bigalof sina ntombi. Kaloku manqumana. Xa udlala igolf, ukwi-BEE. Xa ukwi-BEE, kufuneka ufunde udlala igolf ukuze ukwazi ukuba xa udibana nabantu bebusiness ube uyazi igolf. Abesekudliwa kahle ke. Udlala amagolf kumnandi. Mina nganandaba nje ngidlalela ikhontshi lami ngisiphandela. Angimshaykhana mfana. Angimshaykhana bet. Hey monna. Papa go ba ditse motho monna. Ntwa e ra le kwika mogomana. Hawa. Ba di ro bona motho wala man. Bana o dile. Sami. Hawa wayenza inkinga. Hawu, ngokungani yaba. Yes. Awulimala. Mfana, ufunani wena endleleni ebhola lami? Man. Nkosami. Ngalobulala ka mogona. Hawu baba. Kwena o le mphoso man. Unobona uyibi udlala igolf yena ufunani Hayi baba xolisa umbuzo njani lo indawo yamabhinga ingane yabantu ilimele kanjani hayi umonzakalisile safa amatsala No awa uyabona manje ufuna ukwenza hayi bo baba ufunani endleleni Jere awulimala. You're right. Sazi khanda. hayi baba xolisa You're right. Please man warra man. Awa. Leskela lwana ne ke phosho di ba phosho fela man. xolisa baba O right mshima. Hayi xolisa mfana wami. Mara ungaphinde umendleleni ebhola lami. Ngiyaxolisa mfana. Awuyalimali ngani wenzakele lo mntana hayi nale BEE engathi izosenzakalisa nje manyawuza Mntu uyamaganyana ke phosho man. Please. Nkosiyami awuyaphi ngani Kodwa ungaphinde umendleleni ebhola lami. Cuthbert, please explain to these guys about the 300 million tender that we've got. Le kwela ka moka. 300 million re hwetjao. A se re na ka moka ne. Awa. E salate shome. A gre re were ditso re shome. Ke tender ya o shoma eo. Yeah. Riale. Ho yona ka moka. Re na profit ya rona. E tlo ba only 1 million rand. O 1 million rand e o re. Nna le wena re ta share 200,000. Yeah. Already 1,000 tse ding tse setseng di a kae ha e nyaka rena eo 200,000 mina. baba mina nginandaba nokuthi amanye amamiliyoni ashonaphi imali esingaka siyaselaphi hawu ngeke baba phela nje mase unike mina 25,000 wami unike umngani wami 25,000 wakhe usale no 50 wonke baba imali engaka iyabe iphele nini awusaphuma ehlukweni hey bjala wena go tšhalete ya gago ko wena o tla serela basadi ba Yeah. ee ka goba ke yona ntse re ditšago human empowerment hayi kwakuhle kwethu Ons het al ons genoeg geld maak. singake silinge silande abantu basestratini baqashwe bona silande ifamily zethu ngilanda abatshana bami bonke bazosebenza apha kwezi strat uyaqonda imali izapha ekhaya ingena apha ekhaya kaloku imali Uyabona Cuthbert. Yeye. Lo mgaqo lohlala kuwona manje. Ngicela ubizwe ngoNxumalo Street. Yeah. hawu mina sengifonile basendleleni ngikhuluma nje odade bethu omalume obafowethu Sobe semsayifana. bayeza Angimfuni loyo. Angimfuni. kuzumbhekeni Yimi noqasha. kuzumbhekeni baba hawu bana ngisaxolela imina nosibalo wakho Hayi. hawu basendleleni ke baba
bavukela khona ngiyakutshela mina wena cardbox ubani ngakhohlwa awusokhukhile ngani baba ungaqola sishawushintsha igama angithi basi impengane lonto tata unqumalo street Ngalo malo. ucardbox 7